Om Swastiastu, idedane semeton titiang pemekas, alit-alit sareng sami, ring dijajah megenah. Kecunduk malih sareng titiang kade Anjasmara, pinaka penyuluh bahasa Bali, pacang nglimbakan materi bahasa Bali ngenenin indik satwa Bali. Nah, sadereng punika napiki alit-alit uning satwa Bali nanin mirengin anake mas satwa Bali. Uning alit-alit mas satwa nika sani dados pitaken beli majeng ring alit-alit. Nah, ini uning satwa Bali sekali beli alit-alit pastika sami sampun uning satwa Bali sakewanten dereng tatas nguningin. Yening mirengin anake mas satwa pastika alit-alit nanin mirengin doane akeh wimbakara indik satwa Bali puniki. Nah, yening mas satwa patut pelajahang malih pisan mangda kepungkur wekas alit-alit presida makta yang satwa sane icen alit-alit benjangan majeng ring ipiana icucu benjang pungkuran mangda satwa puniki satmaka budaya Bali state ajeng tur lestari kewentenan nyane ring kauripane puniki. Lantur satwa Bali inggih punika soroh carita marupa satwa sane wenten ring sajeroning krama Bali. Sampun kedah duki riyin ring pekraman, nenten mendaging pesengan pengawi, nenten kejantenan ipidan kekaryanin. Satwa utawi dongeng taler keparinama folklore, folktale, satwa parejana utawi carita rakyat. Ento pinaka teges satwa Bali. Yening rerehang satwa Bali inucap ngeranjing ring kesusastraan Bali. Kesusastraan Bali kekepah dados kalih manut jagat wenten kesusastraan Bali Purwo, wenten kesusastraan Bali Anyar. Satwa Bali ngeranjing ring kesusastraan Bali Purwo merupa kesusastraan gancaran mewangun satwa Bali. Imbonyane sekali satwa isiap selem, satwa ikekue teken ilutung, satwa panbalang tama, satwa ibelong, miwah satwa-satwa sane diosa. Lantur soroh satwa ring Bali keparak dados pitung soroh inggih punika wenten fabel utawi satwa soroh pawuron taler wenten satwa nyaritayang indik kawentenan beburon miwah manusa, wenten satwa nyaritayang indik kawentenan manusa pantaraning manusa, wenten satwa nyaritayang indik kawentenan dewa miwah manusa taler wenten satwa nyaritayang indik dewa miwah raksasa. Lantur taler wenten satwa dewa miwah baburon. Kaping untat wenten satwa nyaritayang indik kawentenan dewa manusa miwah baburon. Maka sami soroh satwa puniki presiden alit-alit panggihin ring
carita tantri. Duaning ring carita tantri wenten mak kudang satwa nyaritayang indik kawentenan soro satwa puniki. Ngelantur caciren satwa utawi ciri-ciri satwa Bali. Pertama, nenten medaging pesengan pengawi. Duaning nenten kaunggahan utawi anonim. Kaping kalih maduwe unteng satwa sane patut rereh suksemanipun sekadi pendidikan, piteket, pitutur, filsafat, agama, sosial, adat, skala miwasanet lianan. Lantur ngangon kruna pemahbah ada tuturang satwa wenten orah-orahang satwa sekali punika imbanya nih. Talar wenten nganggen kruna lantas laut suut kita suba kita niki kruna sane lumrah kaanggen ring satwa-satwa anggen ngelanturang anake ritat kala mas satwa nyujur carita selanturnya nih pasti ke mendaging kruna incak lantur wenten tegas sane kasinahang risa jeroning satwa sane patut ketulan kangen pinaka sesuluh urip atos nyane sukseman saking satwa inucap wenten piteket sane patut ketulan angen sesuluh ngemargian kauripane puniki punika pinaka caciren satwa. Nah wantahamunika indik satwa Bali dados nyane presida diambil sukseman saking satwa puniki utawi jutetang beli indik kawentanan satwa puniki wantah carita sane sampun wenten ring kahuripane raga sane sampun sida nglimbak saking generasi sane dumunan ngantos mangkin taler carita-carita ring satwa punika medaging akeh tetuwek angin sasuluh urip angin ngemargiang kauripane puniki mangda presida iraga nyujur kerahayuan duaning akeh pitekat ngenene nik budi perkerti sane wenten ring satwa inuca inggih wantah amunika presida untuk beli ngicenin materi satwa Bali klungkung Semarapura kirang langkung beli nunas sampura perlama santi om santi Om